muri iki gitondo hagati y'abafana bamwe mu bafana ba Peri ndetse na bamwe mu banyamakuru ba siporo hano mu Rwanda bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Calixte Kaberuka. Kaberuka, waramutse? Rubiyanga, waramutse neza cyane. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Uri umwe mu banyamakuru bagiye kwitabira urwo rubanza rw'abo bantu ari ngarutseho haruguru. Watubwira muri makeya iburana ukuntu ryagenze? Ubu tuvugana nsohotse mu cyumba cy'iburanisha aho abakurikiranyweho ibyaha n'urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ahangaha rukorera i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali barimo barasanga imyirondoro yabo. Ubu tuvugana twabonye itangazo mu minsi ishize ryasohoye na Minadef yuko hari abasirikare babiri ndetse n'abasivile 20 bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, ariko mu rukiko twabonye umubare wiyongereye kuko twabonye abambaye impuzankano za gisirikare bakurikiranywe muri iyi dosiye birumvikana bagera kuri 3 mu gihe bari babiri. Twabonyemo kandi n'abaofisiye bakuru mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa bagera muri 2. Abasivile bo n'abasanzwe birumvikana. Buri muntu wese rero arimo aragenda atanga imyirondoro ye yuzuye, ntago barimo gutanga imyirondoro y'igice kuko hari imyirondoro baba barafashe mbere, barimo barayibasubiriramo rero kugira ngo bumve niba hari amakosa yakozwe mu buryo bw'imyandikire kugira ngo bayakosore. Hey guys, see this pattern? Ushobora gufungurwa ukajya hanze ugakurikiranwa uri hanze, ariko isaha n'isaha urukiko ruguhamagariye rukakubona. Ariko nabyo biterwa n'impamvu zidukurikiranwaho mu gihe bifite uburemere bukomeye ntabwo bakurekura. Ugiye kwidegembya hanze bagukurikirana widegembya hanze, hari igihe urukiko rufata icyemezo cy'uko mu by'ukuri bakomeza kugufunga bakagukurikirana ufunze cyangwa se bakakurekura ukajya hanze. Birumvikana ntabwo twavuga ko bose bakurikirana ibyaha bingana. Twagiye tubibona mu nkiko zitandukanye kuko hari igihe usaba gufungurwa iminsi 30 ugakurikiranwa hanze, ariko nibikunde bitewe n'icyemezo urukiko rwafashe rushingiye ku by'ukurikiranwa muri rusange. Ubu rero tuvugana bose barimo gukurikiranwa muri dosiye b'abasivile baje bambaye impuzankano za gisirikare imfungwa za gisirikare, ariko mu gihe bari muri dosiye barimo gukurikiranwa ibirego bitandukanye b'abasirikare bambaye impuzankano z'akazi ndetse n'abararashye baje bambaye impuzankano z'akazi. Ubwo rero turaza kumva ikiraza gukurikiraho iyo abantu baburana byanze bikunze bari impande ebyiri, hari ubushinjacyaha ndetse n'ababunganira. Icyo nari nibagiye kuvuga, hari abavoka batandukanye kandi benshi nabo baje kunganira birumvikana aba bari muri iyi dosiye. Hari inteko iburanisha ibiri imbere kugira ngo yumve buri ruhande izafata icyemezo ikurikije ibyagiye bivugirwa mu rukiko hagati y'impande y'ubushinjacyaha ndetse n'ababunganira mu mategeko. Ubwo rero turaza kumva abaraza gukonvenka abandi bashingiye ku bizibiti. Nanone ntabwo urukiko rukora nta bimenyetso, kuko haba hari ibimenyetso bifatika bigomba gushingirwaho kugira ngo umuntu agirwe umwere cyangwa se aryozwe ibyaha akurikiranwaho muri rusange. Urubanza se akenshi hari ubwo urubanza rubera mu muhezo, hari ubwo rubera mu ruhame, abantu bemerewe. Ntabwo nari nibagiye kukivuga. Aha turi ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare i Nyamirambo. Hari abantu benshi cyane, benshi kuko hari imiryango yabo yaje kubareba, yaje kubasuhuza birumvikana. Ariko ikindi gihari ni itangazamakuru. Itangazamakuru ngira ngo muba mubona ibyo bagenda bandika, ibyo bashyira kuri YouTube, ni benshi birumvikana. Ariko abasirikare babara abasirikare cyangwa se urwego rwa gisirikare rugendera ku mategeko, ntabwo ushobora gufotora cyangwa se gufata ishusho iyo ari yo yose utabiherewe uburenganzira. Niyo mpamvu basabye ko itangazamakuru nta muntu wemerewe gufata ifoto, gufata ijwi iryo ari ryo ryose ririmo kuvugirwa mu rukiko, ndetse biranagoye ko twavuga ko no kwinjizwa mu modoka ya gisirikare bajemo uraza gufata ifoto ntabwo biraza gukunda. Uraza kubona ko social media ntabwo iraza kubona amashusho. YouTube nuko kereka baraza kuvuga nyine bisanzwe bakagenda borosaho amashusho ya kera cyangwa se n'ibindi ntazi, ariko ahangaha ntabwo wemerewe gufata ifoto iyo ari yose cyangwa se ijwi iryo ari ryose, kuko nabyo bikoze amategeko araguhana.
ariko hari abantu benshi hari abantu benshi inshuti z'abakurikirana ibi byaha ni benshi kandi ubona ko bategereje kumva umwanzuro w'ikiraza kuvamo. Ese koko urukiko rushobora gufata icyemezo cyo ko aba bakurikiranwe muri iyi dosiye baraza kujya hanze bagakurikiranwa bari hanze bidegembya, ari urukiko rwajya rubakenera igihe rubakeneye bakitaba gutyo, nabyo turaza kubyumva. Ntabwo ari urubanza rwaba umunsi umwe ngo ruhite rurangira, ni process. Natwe turahari kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiraza kuvugirwa ahangaha n'umwanzuro uraza gufatwa n'urukiko, birumvikana. Urakoze cyane, tugushimire. Ubwo ibindi turaza kubyumva mu makuru ya Radio Rwanda ari imbere. Rwose turahari kugira ngo tuze kubagezaho. Murakoze, ndabashimiye. Murakoze cyane.